I čao svima, dobrodošli u moj novi klip. Dakle, kao što vidite, danas sam rešio da vam pokažem jedan tutorial kako da stavite vaše slike na Instagram. Dakle, pre početka, pre ono što uradimo ovaj tutorial, dakle, želim samo prvo da, ako vam je telefon pokvaren ili imate neki malo problema s njim i tako dalje, pa možete i čak, ili ako vam telefon dobar i ovakvate na računar, tako nešto. I sad idemo da vam pokažem kako izgleda. Dakle, uđete na ovaj sajt ili program koji zove Grumble, tako nešto da vam objasnim, dosta od toga da vam kažem. Dakle, program ima dve varijante, jedan za Mac i jedan za Microsoft Windows. Dakle, ovdje koji ima operativni sistem, idete na download Microsoft Windows. Dakle, kliknut ćete ovdje i posle vam se skine naravno. Poslije kada vam se skine, dobit ćete ovako upakovano. Izbacite ga na desktop i aktivirate ga. Ovako će vam izgledati kao ikonica za Instagram. Upalili smo ga. Upalili na drugu. Nema veze. Samo ovako. Morate da se ulogujete tačno. Sada ću vam malo detaljnije. Dakle, morate da se, pošto meni ovako pokazuje uloge, pošto da se ulogom morate da sad ću opet malo da se ugasim pa da se isključim pa ću vam pokažem detaljnije. Evo nas. Kao što vidite, ovako će vam izgledati kad uđete. Dakle, ja ne moram, pošto ja imam sam. Imam ovdje. Ali prema što napomenem, vaš email, 2 puta lozinka, naziv vašeg Instagram profila, lozinka i također i gotovo. Pa ste ubacite sliku, sad ću ponovo da uđem na sve novako. Dobro, pošto sam ušao. Dakle, ovdje ubacite vaše slikice koje vas interesuju, koje vam je na pamet, na primjer, nešto, ajde jebeno ovako nešto ću ostavim, kobajagi, pošto ja ne moram. Idete save, pa save, ispunite sve korake, ako save, sad ću ovako kobajagi, continue, ništa, znači, a da, prvo što, ovdje su kao neki efekti, da nije ništa na čučka, generate, mislim da to ne treba, ali ja to nisam probao, iskreno da kažem, ali ne moram ništa da vam pokazujem, pa tako da sami znate kako ide i tako da bolje odlučite. Tako da, nadam se da je, naravno to bi bilo to za ovaj klip, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo na ovom sljedećem klipu i tako da, pošto to radim, mislim da dosta bilo, naravno, tako da podelite ovo sa prijateljima i čao!